ajde, ja sam znao ima prekidač, a već daleko je se prvi put desilo. Oni što ove je potrebno da radi. Si dao ovo, istresi. Biš malo da. Nemoj da snimaš me. A ovo vidite kako se polako, kako se odvali. Samo smo stojali, tu se pomerili, pa se puklo izvorno, pukla sijalica i dalje radi. Da je sa žiška unutra, evo te radi. Pušta? Pušta? Ne. Garancija ti je do kuće. To će. A ti se sad zbog čega. Ne, mi dajemo popust, Bilđo ne. Mečka, mečka. Samo kad ljubu ruku, kad bi bilo dobro. A? Kad ljubu ruku. Jebi ga. Ej, od 5 će da ubode jednu, jel be? Da. A blizu su. Znači da vam... Bečki. Stani! Slike unutra i šaljiš ovako. Ajde. Sve kako je unutra. 88. godište. Odavde, Iđo, otvori vrata, odavde, tamo slike zadnje. Ajde. A kad je čovjek sam ne treba ti ni ovo drugo sad. Juče sam išao iz Arbonara i nas 4 i jedan stopira debela 5 jebote, idu kada poludiš čač. Majke, a ne ide. Koliko daš? 150 din, pa da, daj. Jeba 150 din. Jel, koje godine si ti imao ovako? Neće ne pričaš, a? Rekao šta me to? Kaži još. Si kaže, koje stare godine kad sam bolje prvom fiću. Evo biće. Kad je to bio? Negdje 2005-2006? 25. Da. Šta da ti kažem? Eto, desi me to. Desi. Ajde, brat. Evo ga. Desi se ovo, jebati, nisam te neće po cijeloj dobrici. Zdravo. Dobro, Jes. a si ponoviti? Se snimamo. Petnaestice. Ja, ga stari golf. Izvadio sam mu dušu od vožnje. I eto, ljudi, to bi bilo to. Malo sam se zabavao i tu raskopljavao i taj Mercedes gume i tako i zdravo.